u medal raceu sve ili ništa. Nismo zadovoljni sa 7., 8., 9. i 10. mjestom, tako da smo rekli idemo po pobjedu pa šta bude. Zadnji dan puhalo jako. Pokazala sam da sam malo napredovala po jačem vjetru i eto šta reći, zadovoljna. Zadnji plov je najbitniji. Kako je ući prvi u cilj pred ovoliko publike? Pa lijepo imati publiku, znaš da te svi gledaju, prate i onda se moraš pokazati. Bilo je naporno? Je, cijeli tjedan je stvarno bilo naporno, uvjeti su bili nepredvidljivi, stvarno užasni. Organizacija isto nije bila baš kako treba, tako da sve u svemu 6. mjesto ukupno na svjetsko prvenstvo mislim da je dobar rezultat. Napokon su gotove kvalifikacije, 4 regate iza nas. Jutro smo imali zadnju po dosta jakom vjetru, neki 20-25 čvorova. Pobjedili smo sa velikom prednošću i zadovoljni smo. Eto, ulazimo u finale s vodeće pozicije i popodne imamo 2 regate. Vjetar ne pada, znači opet vani ima neki 20-25 čvorova i sutra 2 po planu. Tako da idemo opet, koji do sad što sam govorio, iz regate u regatu, malo po malo, bori se za svako mjesto i to je jedina formula.